uzi isuku yodamwo imbeba nta mbeba ziri ngaha mu nzu. Ipirapira akiri isumu yapani nze kwica imbeba akazi ngomba ndaguhe nako kwica Brigitte. Mbere yuko dukomeza n'agace gakurikira abanza ukande like, niba uri mushya kanda kuri subscribe kugira ngo utazajya ucikwa n'iyi filimi. Twakomeje Kandi sinkene ko Benja umugabo wanje abigiramo, nkeneye ko apfa Brigitte gusa. Akiri isumu yapani mabuja kwica oya mabuja mahera yahorana niye Jesse mena amaraso nzobwira ibindi nkore ariko kumena amaraso kwica umuriza ndakubwire nakubwiye akiri isumu yapani mabuja ushima bigoye urabona iminsi yose Benjamin abari kumwe n'ujya mugore wiwe barira ku meza imwe kandi nje ndabagaburira none zogenda gute ko mpumwe uwundi ntafatwe kandi namambona bagira n'ibintu byo ngaha mu muji ngo baratamikana nukuri vyongora pe. umuriza ndakubwire sinkene yuko Benjamin apfa ahubwo nkeneye ko Brigitte ari wapfa wenyene kugira ngo Brigitte apfuye nzocengira eta civile na Benjamin hama Benjamin nzomwicira mu nyuma kugira ngo ashikire urupango. Niyo mpamvu utegerezwa gukora ibishoboka byose isumu yapanye ige Brigitte wenyene. Oya Akira kurani kamenyo na jewe akazi ndaguhaye ugakore neza, utagakoze neza uraza kubona Brandine uwariwe. soma Uko nagerageje kenshi kumwica biranga, niyo mpamvu aka gakino nagashizemo wewe. Alright, 72 Helesi irakomeje. Brigitte akomeje kugenda arokoka ibitero bigiye bitandukanye, arokoka imitego mitindi, by'umwihariko imitego ya Brandine. Brandine akomeje gukora ibishoboka byose kugira ngo amurimbure, amukure ku isi y'abazima, amwice birangire. Iyi ni season ya kabiri episode ya 8, season ya kabiri episode 8, 72 Helesi cyangwa se amasaha 72. Bimeze bite rero muri iyi episode ya 8 season ya kabiri, byifashe bite? Dore ukuntu bimeze. Brandine noneho ateguye gukoresha umuti w'imbeba, sumu ya panya, falale, sumu ya panya kabisa. Akaba agiye kwifashisha umukozi wo mu rugo kugira ngo abashe kwivugana Brigitte, kandi akaba ashaka ko hagomba gupfa Brigitte wenyine, umugabo wa Brigitte agasigara ari muzima kuko we aracyamukeneye, akagaragaza ko nyuma ari we uzamwikurira mu nzira. Bikomeje kugorana rero, bikomeje kugorana, ariko uwo ari guha akazi aravuga ati kwica si ibintu byanjye, Imana ikomeze ifashe Brigitte imurengere, maze bijye hanze bimenyekane ko bakeneye kumwica ku kabi n'akeza. Yemeye gushyiraho miliyoni 5 rero, yemeye gushyiraho miliyoni 5 ku mukozi wo mu rugo ngo abashe gukora ako kazi neza, amuhereze sumu ya panya, kuko sumu ya panya yo yaguzwe, sumu ya panya yaguzwe yo kumuhereza, ngira ngo murabibona neza. Niba uri mushya kuri YouTube Tech rero ibuka gukanda kuri subscribe button kugira ngo utarajya ucikwa, uzakomeza gukurikirana iyi 72 Helesi. Kanda kuri subscribe button, ibuka gukanda comment, ukande kuri like, wandike comment, utubwire icyo twazagarukaho mu kiganiro cy'ubutaha. Utubwire ngo episode ya 9 ndayikeneye, ahasigaye nayo dute tugukorera, tugukusanyirize bimwe mu biyigize, tukubwire mu ncamake izaba iri mu iki n'iki. Rero kugira ngo ibyo bintu tubashe kubikora, urasabwa kwandika muri comment ukavuga uti
season ya kabiri episode ya 9, episode ya 10, episode ya 11 ndazikeneye. Ahasigaye mpite ngukorera incamake zikubiye muri izo episode zose. Hanyuma rero icyo ngusaba ni ugukanda kuri subscribe niba uri mushya. Niba usanzwe unyumva rero kanda like, ibuka gukanda kuri like, wandike na comment kugira ngo mbakorere uduce twose neza akantu ku kandi. Mu gihe ukiri kuri iyi channel iyi 72 LS izarinda irangira waryohewe.